Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, urmattu musulman bir tuğandar, urmattu Kırgız elim. Biz sizlerge kayrılıp turabız. Sizlerden bir suranıç, uşul videonu ötkörüp jiberiңиздер. Boluşunça akırına çeyin uğup, uşul videonu başka musulman bir tuğandarız körüşüne sebepçi olup, çok degende like basıp, repost kılıp, başka WhatsApp nomerlerge, jana Instagram'dan musulman bir tuğandarızga taraşına jardam beriңиздер. Biz bugün azırkı uşul uçurubuzda Жаллават областы, Сузак районуна караштуу Благовещенка айылында турабыз. Бул менин жанымда турган мусулман бир тууганыбыздын 3 жашар Хадича деген кызы бүгүнкү күндө боор оорусу менен ооруп турат. Бул жерге биздин келгенибиздин себебине аксакалдарыбыз турат, коңшулары, достору турат. Бул жерден чыгышыбыздан максат ушул кызга бир аз жардам берип калалы, ушул кызды жашашына себепчи болуп калалы деп ушул жерге келип турабыз туугандар. Сиздер дагы жок дегенде тууганым videonu taratışga jardam beriңиздер. Азыр мына 1 миллион адам жок дегенде күнүнө иштеген акчасынан 5 сомдон ушул тууганыбыздын Мбанк картасына, банк картасына которо турган болсо, bir күндө 1 миллион адам 5 сомдон акча которо турган болсо 5 миллион, өзү негизи 50 миң доллар, 4,5 миллион акча менен операциясы ушул Түркия өлкөсүндө жасалат экен. Ошого азыркы күндө убакыт өтүп жатат, бала күндөн күнгө солуп атат туугандар. Avalı öte or, 3 yaşar kız. Oşonduktан azırkı күндө врачы Türkiye'den uşul 15 iyulga çeyin balаны alıp kelgile dep çakırıptır. Operasiyasına 50 ming dollar akça kerek tuğandar. Oşonduktan keliңиздер uşul videonu körgön adam jok degende 5 somdan akça salalı. 1 milyon adam uşul videonu körüptür 5 somdan akça sala turgan bolsa 5 milyon akça çoğulat tuğan. Özü negizinde her күнүгө иштеген акчабыздан jok degende 5 som 10 сом акчаны ушундай ооруп аткан өзүбүздүн мекендештерибизге, мусулман бир туугандарыбызга садака кылып тура турган болсок, операциясына жардам берип тура турган болсок, ар күнүнө бирден ушундай муктаж үй бүлөнү операциясын жасатсак болот өзү негизи. Аллах субханаху ва таала Майда сүрөсүнүн 32-аятында айтат: ким бир адамды өлүмдөн сактап кала турган болсо, бүтүндөй адамзатты өлүмдөн сактап калганга барабар деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: kim bir musulmandın bul dünyadagi kıyınçılığına jardam bere turgan bolsa, Allah Taala kıyamatın kıyınçılığında oşal adamga jardam beret dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan bir hadisinde aytat: kim bir mo'min musulmandın muhtaçlığın çeçip koya turgan bolsa, oşal adamdın muhtaçlığın Allah Taala bul dünya jana ahiretteki muhtaçlığın çeçip beret dedi. Tuğan, her birimizdin başımızda kıyınçılık kündörübüz var. Özümüzge jaraşa bizdin muhtaçlıklarыбыз var. Allah Taala çeçip beret. Keliңиz bir musulmandın muhtaçlığına jardam berip koyalı. Keliңiz uşul kızdı жашашына себепчи болуp калалы. Ушул үй бүлөгө жардам берели туган. Бул өтө оор нерсе, эч кимдин башына салбасын. Аллах Таалам мындай оорулардан Аллах Таалам өзү ар бирибиздин үй бүлөбүздү сактасын. Эч кимге каалабайбыз мындай ооруну. Ошондуктан келиңиz ушул экран астына бул тууганыбыздын өзүнүн Мбанк картасыны, özünün başka kartalarını koyuyoruz da, jana telefon номерлерин koyuyoruz. Özüne түзмө-түз байланышка чыксаңыз болот. Ушул эч кимдин Мбанк картасы коюлган жок бул жерде. Биздин же кошуналардын, туугандарыныкы эмес, өзүнүн ата энесинин карталарын коебуз. Келиңиz мусулман бир тууган 15 июлга чейин ушул кызды Türkiye мамлекетине жөнөтүп, операция болуп, үйүнө сакайып келишине себепчи болуп калайлы. Аллах силерден разы болсун. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh.